You say, what is this car line? This car line that miss petrol. No petrol. No petrol. Oh, that's why they stop in the line. Yeah, the line, they think tomorrow, maybe after tomorrow, petrol, they want to come. Yeah. Yeah, it's gonna get Yeah, yeah, petrol. yeah. So you see the line is like 1 kilometer. Wow. Until that side. Wow. You do look, the line is until that side, you see. Yeah, yeah. Нөгөө юунаас уншсан л да интернетээс байнгын ийм бензингүй байдаг. Тэгээ ингээд зогсцоочж байгаа юм байна. За тэгээд ийм нөгөө бензин байхгүй учраас одоо энэ Конгогийн хил рүү дөхөж очиод нөгөө шагаар бензин худалдаж авдаг юм байна л да. Нэг литрлэж. Тэгээд яагаад энэ ингээд бензин байхгүй вэ гэхэлэр энэ улс маань нөгөө валют байхгүй. The government no dollar for to go to bank. Yeah, government no dollar. Dollar is. Yeah, I understanding. За тэгээд нэг ийм тулгамдсан асуудал байдаг юм байна гэж